महानगरपालिका वंगु खुलाया दुने सुसुजायत थुकिया जानकारी छिकपिन्त बितेना गुतु महानगरपालिका प्रवक्ताले से 15 वडा अध्यक्ष ईश्वरमान दंगोल वंगु खुलाया दुने यी महानगरपालिका सुसुजायत थुकिया पुंक विवरण वंगु माघ 14 गते सोमबार पत्रकार सम्मेलन यासे जानकारी बियादी गुतु भाजु दंगोल बियादीगु जानकारी थुक थांदो फुक्क वडा ज्याकुठिया भवन देखेको निम्ति 25 करोड फ्यानगो यी महानगरपालिका या दुनिया लोन देखेको निम्ति 10 करोड विनियोजन याना टेन्डरे छोयागु लानीपुखु पुनर्निर्माण निम्ति 27 करोड फ्यानगु रानीबारी विकास निम्ति 3 करोड फ्यानगु नारायण गोपाल स्मृति भवन व पार्क निर्माण अथे बालाजु पार्क या स्मार्ट शहरी योजना पाखे ज्या जुयाजुगु आकाशे पुले निम्ति 12 करोड बजेट फ्यानगु मेयर उज्यालो ज्याजो कठ फुक्क वडा मट जदान जुयाजुगु कमल पोखरी मर्मत सुधार व नाग पोखरी सौन्दर्यकरण निम्ति तत्काल ज्या न्यागु थुकिया निम्ति 12 करोड बजेट फ्यानगु खुल्ला तार फुक्क वडा व्यवस्थापन यागु निम्ति ज्या न्याकागु नक्सा पास या जानकारी एसएमएस पाखे ज्या न्याकागु चक्रपथे मोनोरेल चलायागु निम्ति चीन या सीआरसीसी ब्युरो नाप डीपीआर या सम्झौता यानागु महानगरपालिका दुनी खुइगु ठासे सोलर डस्टबिन जडान यानागु 22 वटा धर्मपथे ये महानगरपालिका या स्वामित्व दुगु जग्गा पार्किङ बिल्डिङ देखे त ईओआई सूचना पितबिया थिथि प्रस्ताव वयाचंगु नुसतक व दरबार मार्गे स्मार्ट पार्किङ तेगु निर्णय जुगु सार्वजनिक शौचालय तेगु निम्ति मस्यौदा तयार जुयाचंगु अथेहे फोहोर मैला दीर्घकालीन समाधान निम्ति बन्चरो डाँडा व्यवस्थापन यागु सहमति जुगु सतकिया धय सुचुपिज ज्या न्यागु तीन खेले छचा खेर जाम सिकेगु निम्ति पिक एन्ड ड्रप प्रणाली लागू यानागु कोटेश्वरी जाम सिकी त स्थलगत अध्ययन न्यागु दिएग सत सम्पदा दुगु दुनिया छिन्छगु वडा विशेष व्यवस्थापन याना फुटपाथ पस चिकेगु व लोहत सिगु ज्या जोगु अशोक विनायक देवछि कार्यान्वयन ज्या कोचागु मरुसत पुनर्निर्माण समिति पाखे 2075 कार्तिक 22 गते निसे पुनर्निर्माण ज्या न्याकागु व वेगु असार मसान्तै दुनी छगु तलय ज्या कोचाकेगु योजना दोगु फुक्क वडा विपद व्यवस्थापन समिति निसोनागु थिथि वडा ज्याकुठी सीसी क्यामेरा जदान यानागु मनोहर जग्गा एकीकरण निम्ति खुसिया जमखम पखा गएको ज्या जुगु शिक्षा विभाग पाखे महानगरपालिका दुनिया खुसव पिगो बोर्डिङ स्कुल व नेछगु सरकारी स्कुले अनुगमन जुगु वंगु खुलाया दुने सतकपेटी अतिक्रमण यापी खुसव नेनिमो व अव्यवस्थित मोटरसाइकल पार्किङ यापी पेदो व नेस व नेखुमेसित जना कारबाही ह्याकागो अथेहे लाकुपाको पशु चौपया तोतोपी गुई गुम व अनाधिकार विज्ञापन बोर्ड तपी नि गुमेसित कारबाही ह्याकागो लाकुपाको फोर वाचो पिन्त जोनिगु ज्या यानागो वडा नम्बर 22, 23, 24 व 25 से फुटपाथ पसत सिके त विशेष अभियान ह्याकागु तारादेवी फाउन्डेसन अक्षय कोषे निम्ति झिगोलक तकदा आर्थिक ग्वाली यानागु अथे सिद्धिचरण प्रतिष्ठान निम्ति न्यागुलक आर्थिक ग्वाली यानागु छिसिलहे जुई खुलाया दुने ये महानगरपालिका यागु ज्याया थल थुगु थल कठ यी महानगरपालिका गुलिजा मजुल थुकिया निरीक्षण अनुगमन यागु भाला स्वयं जी सचेत नागरिक या दायित्व न ख ठो जिम्मेवारी जीस मतोते नेवा युट्युब सोया यी महानगरपालिका या खुलया ज्याजो छि सिका दिल उकिए नीति सुभा जिपी हाक्न ये महानगरपालिका न्याकुगु बाहागु ज्यावो जनता पाखे या माल ढका तया चंगु सहजोना थुकथ या जानकारी सिकपिन्त बिगुजी सिकपिन स नेवा युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब यागु रोमंका दिमते दिसे लाइक यागु न रोमंका दिमते वो सब्स्क्राइब या लिकु चंगु गन क्लिक यागु रोमंका दिमते नेवा युट्युब च्यानल छि जी सकल सिगु मंका च्यानल ख नेवा युट्युब च्यानल सुइगु तोबिका दिमते सुभा